Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Khublai pi baro kini gilong ki khubor mamta kasni. Pengkrek Royal UK Navy manikun persya ya kile no Black Houthi rebel hakaduriau Red Sea. Ki helikopter jong ka UK bat Portugal Navy kila long ki ba pengkrek bat kila pelong ya kadrel ban pengkrek ban yo biang ya kalieng ka bala syakni no hakile no Houthi ban perlat no ya ki arpsan ngot ki batrai hakati kalieng ki bala syakem hakile no Houthi. Kani kajing perkre jongki kalong menpej ya kajing la ber kajing klan jong kanato. Kajing pengkre kalong hadian ba kila yo ya kajing perngam naki Houthi. Kayu ke ber ke Portugal kila ya trailang man pelong ya kadrel kumno kinle andala poi hati kalieng jong ke Portugal ka bala syakri no hakile no Houthi bad amar ba kile no Yemen kideru nakaju kasyang bat ka Houthi kila penban ya kajing tembor ya kiwe per kilieng ki baket ki marba mardi ki bayat ba kate kaduriau ba Red Sea. Kila no Houthi kisah penangkam lagi drone bagi namding ban tembor ya kilieng haki jaka ba khamjor baul o bat ki tolong khubor ki yathu ba bat haki ne ki brai ki bladep kumbak artili kilieng ki baket ya ki marbam mardi kila syak tembor haki le no Houthi.